Jom kita unboxing EcoFlow Delta 3 Classic. Ni yang aku baru dapat ni. Kalau from the spec kan, dia 1800 watt. And dia ada surge 3600 watt. And dia boleh accept PV input 500 watt. Ni solar panel lah. And dia ada 10 tahun lifespan. Dia ada a few lagi lah penggunaan dia. Macam kalau kata dekat sini, untuk penggunaan elektrik, berapa lama untuk camping. Kalau kata perlu ada coffee maker yang memakai 1000 watt, dia boleh tahan sehingga 0.8 jam. And professional work lah. Kalau kata nak pakai chainsaw and whatsoever. Jom kita terus ke unboxing dia. Apa kat dalam ni? Dekat sini biasalah dia punya apa benda manual apa semua ni, and dia ada quick start guide. Tapi kena take out dia punya ni dulu lah. Take out dia punya foam ni lah. Take out dulu kiri dan kanan. And you will see ni. Ni user manual lah. Tapi kita tak pakai pun. And the unit itself cantik. Very cosmetically cantik. Apa design. And itu dia punya charging punya ni lah. Seperti biasa, definitely itu charger. Because this is my third unit. So I can say aku dah familiar lah dengan EcoFlow punya produk ni. Seperti yang aku cakap tadi, kotak ni berisi benda ni, charger. And this is the unit lah. Kita letak tepi dulu. And this is the unit. Dekat tepi EcoFlow design dia lebih sleek, lebih ataupun lebih cantik lah. And this is benda dia. This is benda dia. How to on, dia ada power kat sini. Power kat sini, sorry. Tekan lama-lama ke? Dia dah on. 28%. Normally kalau the new unit datang 28%. And sini untuk AC. Ni untuk AC. Satu dua AC, dua USB Type C and satu Type A. Belakang dia sama sahaja. And ini belakang dia. Ni dekat belakang dia untuk charging lah. So yang kali ni dia best sikit, dia boleh sorok. So this is the AC input. AC input yang dia bagi tadi tu. And ini solar panel punya input lah, yang sehingga 500 watt tu. Untuk info, this is my third EcoFlow yang aku ada lah. First aku ada Revo 2 Max, second Delta 2, and ni yang Delta 3 Classic. To compare, cosmetic wise memang lebih design lagi cantik lah. Cumanya sini aku nak emphasize satu benda saja. Kalau kau perasan, this particular model dia tak ada DC output. DC output tak ada. So untuk aku yang ada fridge, so I have a portable fridge yang memang pakai DC output. Benda tu macam benda yang potong lah. So tapi but still it can be used AC punya output lah. Tapi energy wise macam tak efficient lah, sebab dia akan tolak lebih kurang 20%. So energy efficient tak berapa cantik lah. Personally, I prefer my Delta 2 lagi. Sebab Delta 2 tu dia ada DC output. Sebab aku nak run fridge. Sebab aku tak nak loss conversion AC to DC. Sebab aku boleh guna DC direct. Tetapi kalau kata korang just started and nak beli this model, it is a good model also. And design wise pun cantik. Macam aku tengok tadi kan, design dia ada macam motif ikon tu. Cumanya itulah, kalau kata korang memang nak run fridge, you have the option to pakai AC. Kalau kata DC, tak boleh. Okay, kita tengok USB-C. Dia datang satu 100 watt, satu lagi 30 watt. And satu USB Type A 18 watt. And dua AC plug, satu, dua. Dia on off dia dekat sini, AC ni. Ni dia dah off lah. As simple as that. Jujur aku cakap, kalau kata korang ada Delta 2, macam tak perlu nak upgrade. Tetapi kalau korang into cosmetic, nak cantik, nak canggih, and you want the PV input yang lebih besar, this is the power station for you lah. And kalau kata korang tak pernah beli EcoFlow lagi, you can do so, you can try this model. And for the price aku tak sure berapa. And you can check out, nanti aku akan letak link. Pada aku it is a good buy. Design wise dah banyak improve, cantik. Cumanya aku still skeptical pasal tak ada DC output tu lah. So to tell you as a summary, aku suka this new design, tapi aku tak berapa suka the drawback tak ada DC output for this particular model.
So itulah aku punya quick review for this model. Until the next video, I see you again. Jangan lupa like, share, follow, comment. Nanti jumpa lagi. Bye.